Hajde uzi ovo. Zatvrdi da ovo. Vidi, no, ni koristio još ništa. Ovo je dve brazde, ono je jednu razliku. Tamo je elevata, ima što diže gore, ono. Ima ovdje kosilicu što kosi travu. Ima motorku što seče drva, ona. Ma ne, kaži, nema šta ne. Evo šupa, to diže kukuruze ta elevata. Nema da ruču elevata. Sam bacam njega i on diže gore. Ko je crto po zidu? Ko vam je crto kućice po zidu i cvijeće? Crko. Ko je mi? Ne znam. Ko vam je crtao tamo po zidu? Ne znam ko je. Neko dijete? Možda. Aha, ono tamo. Da. Da, to deca kad su bili mali. Tamo radi. Ja znam. Kuća, vidiš, to sve što god to imamo, tu nigdje nema da ima onaj od zemlje, onaj čerpić, ono naš, ono. To je sve tvrdi materijal, krov od kraja do kraja. Kad sam pravio kuću, ja sam išao u Beočin, tamo gdje se pravi cement, pa dobro vagon cementa sam dao. Imali smo onda na vas puno i mogli smo sve da raditi. Kad sam to pravio. Dobro jutro. Ko je? Zora. Šta je? Ne došao si, evo. Ko je? Niže da nisu bila zaključana vrata. A idemo unutra sad. Ajmo. Ovaj.